Mitä? Hei, rakkaus ja Ska du dansa med honom? Ja. Suoraan nettiin vaan, Facebookia on. Joo. Omat profiilit. Joo, Facebookiin ja profiileihin. Onhan tanssi. Ata. Kilpailu vaan saa varma voitti. Mä olin justiin tuolla, mikä tää oli? Mikä tää nyt oli? Casino Talent-kilpailu säästettiin kolme lauluryhmää, niin tästä voin mennä sinne tanssimaan. Se oli semmonen show. Me voidaan tanssia ja laulaa. Aivan! Joo! Kilpailu. Osallistumassa tänään Heidi ja Mariana. Mitä tää on? Ajaa. Täällä on mun esiintynyt sen. Mä leikin mikrofonia niitä. Yes! Yeah. Hej, jag är bara 14 år, kom och se på mig. Nu är det någonting konstigt språk jag förstår inte. Jag förstår vad jag säger. Ja, det förstår jag. Jag förstår inte. Hallå? Du kan sticka och brinna. Alltså, kiss my ass. Jag kan köra bara läppar. Nej, jag gör det inte. Inte här. Alltså, du kan gå härifrån. Så jag är lite intresserad. Jag kan svenska. Alltså, hallå? Muistuttaen. Okei. Moikka! Moikka! Tää oli tosi kiva! Osahan. Då berättar jag. Fråga fan tycker vi är vackra.